čast da vas sve pozdravim povodom 151. godišnjice fabrike. Posebno pozdravim predstavnik Ministarstva odbrane, generalnog potpukovnika Milomira Miladinovića, doktora Danila Cuka, direktora VTI-a, predstavnika TOC-a, gospodina Vukašinovića. Pozdravljam predsednika odbrambene industrije Srbije, gospodina Živkovića iz Slobode Čačak, gospodina Filipovića Ivana, direktora fabrike Predsjedni Minovca. Pozdravljam prisutne poslovne partnere Zastava oružja. Pozdravljam naravno i predstavnike lokalne samouprave koji su tu, direktoru Zastava oružje, magistru Dragoju Vugroviću. Naravno, sve vas pozdravljam i dobrim dobrodošlicu na 151. rođendan fabrike. Naša fabrika je kolevka srpske industrije, a njen razvoj neraskidivo je povezan sa razvojem naše države. Naši samouki preci, kao što knez Miloš i njegovi savjetnici, doneli strateške odluke da u centru Srbije u Kragujevcu formiraju gimnaziju, fabriku oružja i školu za obrazovanje tehničkog kadra i oni su znalački i proročki umeli na koji način se postave industrijski temelji. Jer daleke 1851. godine doneta je odluka da se iz Topolinice iz Beograda preseli a na današnji dan 1953. godine, znači 1853. godine, izlimene su prve topovske cijevi, čime su okončani napori Kneževine Srbije da obezbedi sopstvenu proizvodnju i opreme. Topolinica u Kragujevcu, centru srpske države, ostvaruju izuzetno brz razvoj u smislu materijalnog i duhovnog stvaralaštva. U Topolinici nalaze primjenu prve farne mašine, na video bimu možete i to da pratite, prvo električno osvetljenje, prvi sistem kvaliteta, a na velikoj svetskoj izložbi u Parizu 1889. godine osvojeno više srebrnih i bronzanih medalja. Pred Drugi svjetski rat fabrika je za ondašnje pojmove predstavljala pravi industrijski gigant sa skoro 12.000 zaposlenih i 10.000 mašina. Po oslobođenju fabrika iznova počinje život. Mali broj preživelih majstora oružara entuzijazmom i elanom obnavljaju fabriku. A 1952. godine veliki broj mašina i kadrova preseljen je u druge krajeve zemlje. A tačno na 100-godišnjicu postojanja fabrike 1953. godine kragujevački oružari postavljaju temelje automobilske industrije Šintefiću, kao i temelje pratećih programa, a istovremeno oživljava i razvoj novih oružja. Počelo se sa puškom M48, a Zastava oružja danas proizvodi najsavremenija automatska streljačka oružja u svetskim kalibrima. Artiljerijski program je nastavljen razvojem i proizvodnjom protivavionskih topova. Paralelno sa vojnim razvijan je program lovačkog i sportskog naoružanja. Iskustva godinama sticana u oblasti razvoja proizvoda metodologijskih kapaciteta stvorila su uslove i za transfer tehnologije u druge zemlje. Zastava oružja je postala deo odbrambene industrije Srbije, odlukama Ministarstva odbrane SRCG i Vlade Republike Srbije u toku prošle godine. Strateško opredeljenje Zastava oružje jeste povratak na ukupno svetsko tržište i saradnja sa svetskim oružarskim firmama. Nešto ćemo reći o protekloj godini koja je bila godina značajnog jubileja za našu fabriku. A tih prvih 150 godina obeležili smo prvo usvajanjem vizualnog identiteta preduzeća, usvojenja znak i logotip Zastava oružja. On je godinama primjenjivan, a prošle godine usvojen. Izdavanje monografije kolevka srpske industrije, odnosno 150 godina fabrike oružja u Kragujevcu. Imali smo izložbu proizvoda u poluupravne zgrade za sve građane Kragujevca. Prvi put je ustanovljena nagrada za životno delo radnika u fabrici, a to su medalja Topolivca, trofejni nož i zahvalnica. Medalju Topolivca kao najviše priznanje dobilo je 11 sadašnjih radnika fabrike i penzionera. Dragom gostu Mihajlu Timofejeviću Kalašnikovu, koji je uveličao jubilej, poklonjena je maketa automatske puške 7,62 mm M70, to je ručni rad zastavljenih oružara. Prikaz obližavanja jubileja 150 godina završit ćemo rečima Kalašnikova. I pored koliko godina imam dobro zdravlje i zdravo srce, deo srca ostavljam fabrici Zastava oružje. Dalje sledi kronološki prikaz značajnih promotivnih aktivnosti
fabrike između 2 godišnjice. Imali smo u novembru posjetu vojnika Kršeja, akreditovanih u našoj zemlji. Važan datum za našu fabriku je i 5. decembra prošle godine, kada je našoj zemlji vraćen status normalnih trgovinskih odnosa sa SAD. Na taj način da zastavi otvoreno tržište na kome se obavlja 75% prometa, svetskog prometa oružja i municije. Neki proizvodi za plasman na tržište SAD. Možete vidjeti novački karabin Superior Grade, to je karabin više klase koji je certifikovan u periodu 2001-2003, kada je prošao sve certifikacije i uključujući i u Batfu, gde se dobro uvozne odgodne sve procedure i mi smo počeli u prošloj ovoj godini da izvozimo i takve proizvode. Znači više klase. Zatim, razvili smo imali kalibarsku pušku u kalibru 17 kornati, to je najnoviji hit u svijetu. Samo je 2 godine trebalo da se pojavi taj kalibar u Americi, da sve evropske firme prihvate taj kalibar koji 4,5 mm i koji smo i mi u toku prošle godine, 4 godine započeli i ove godine već imamo izvoz takve mnogočarske puške. Također, za SAD je razvijeno u SAD, ali u SAD već izvozi i pištolj CZ-39. Zapravo, te količine su u postupku izrade. I lovački karabin 12-7, to je 50 grama. U februaru 2004. godine, znači ove godine, na prvom sajmu vojne opreme i oružja Partner 2004, u Beogradu je prikazan kompletan asortiman streljačkog oružja i oruđa. Sajam IVA 2004 u Nürnbergu svake godine u martu i ove godine i naše učešće je također izazvalo veliko interesovanje kao i uvek. Osim na sajmu IVA 2004, naša fabrika je samostalno ili preko distributera nastupala na sajmu Shot Show u Las Vegasu, zatim na sajmom u Indiji, Maleziji, Jordanu, Italiji. Zvanična manifestacija, čiji je osnivač sponsor fabrika i generalni sponsor zastava oružje, je KUP u streljaštvu za pionire. KUP je inače osnovan 1997. godine u cilju popularizacije streljačkog sporta. Školom za mašinstvo i saobraćaj naša fabrika organizovala promociju knjige pokojnog generala potpukovnika dr. Aleksandra Stamatovića od trešnjevog topa do savremene artiljerije. 10. avgusta 2004. godine održana je promocija puške M21 na poligonu Mirnovoda. Kroz ovu prezentaciju široj javnosti predstavljena je automatska puška M21 kalibru 5.36 NATO standarda kao jedna od 26 komponenti modela opremanja vojnika SCG 21. veka. Puška M21 je usvojena na naoružanje vojske SCG, a Ministarstvo odbrane sklopilo ugovor sa našom fabrikom o izradi nulte serije od 500 komada. U septembru ove godine realizovana je prezentacija BTR 50 sa kupovom 1998 za predstavnike SDPR-a na poligonu Mirnovoda. Zastava je za potencijalno stranog kupca uradila modifikaciju ruskog BTR vozila, vidi se na slici, izradila kupovca topom kalibra 30 mm, M86 i izvršila funkcionalno ispitivanja. Posjeta ministra odbrane Miroslava Dagnića odvedela je 16. septembra. Ministar Dagnić je najavio razrešenje opisa dugova fabrike, rešenje statusa zastava oružje, dobijanje adekvatnog socijalnog programa korišćenja sredstava novoformiranog fonda za reformu vojske SCG. Krajem septembra izlagali smo lovačko i sportsko oružje na 37. međunarodnom sajmu Lorist u Novom Sadu, kada su zastavili upišli najviše priznanja Privredne komore Vojvodine i nosilo sajmu za dizajn proizvoda, povelja dobar dizajn, kao i velika zlatna medalja za multikalibarski pištolj Top 20. U toku protekle godine zastava oružja realizovala je niz promotivnih aktivnosti. Već smo o svim govorili, ali ima još i drugih. Na 44. saboru trubača u Guči kao generalni pokrovitelj organizator narodnog višeboja, tradicionalnog takmičenja u 5 disciplina. Znači, mi smo organizatori toga i generalni sponzori, pokrovitelji zapravo. Posjetimo da je prvi Srbin u pravni Topolinice bio Petar Rotić i Draga Čepac. Bilo je više izložbi sportskog naoružanja, vojne opreme i učešće u taktičkoj vežbi vojske SCG, Plavi put 2004 na Djezadu. 2 puta naš gost je bio princ Aleksandar Karađorđević i njegova supruga princeza Katarina. Od mene se svakako očekuje da kažem neko reći u vezi buduće konsolidacije preduzeća. Zastava oružje prolazi kroz još jednu krizu, koja je svojstvena i za druga preduzeća odbrambene industrije i uopšte privrede naše zemlje. Ova posljednja kriza traje predugo i vreme je da se osjeti pomak ka razrešenju.
Ove godine je pokrenuta proizvodnja za američko tržište, započeta u toku 2001-2003. Nastavljeno sa razvojem perspektivnih proizvoda, osvaja se proizvodnja novih artikala. Potrebno je održati sve funkcije u kondiciji, jer oružja traže duži period razvoja i veliki napor, a i neizvesnost uspešne realizacije, a prekidi tih aktivnosti bi bili pogubni za dalje razvoj. To su svetski standardi oružarske tehnike. U svemu tome ima mnogo finansijskih poteškoća koje se prevazilaze uzimanjem kredita i većim delom državnim subvencijama. Postoji i roba koju treba prodati, postoje i dugovi dobavljačima koje treba razrešiti. Ipak cijenim da se konsolidacija može realizovati u primjenom roku, jer postoje realni uslovi, a to su razvojno, proizvodni kapaciteti fabrike i kadar svih specijalnosti. Drugo, fabrika ima dobar imidž u svetu, prisutna je sa svojim kvalitetnim proizvodima svuda u svetu i očekuje se povećanje plasmana robe. Treće, proizvodna kooperacija sa poznatim svetskim oružarskim firmama može da uposli značajan deo sadašnjih kapaciteta, da se pri tome modernizuju proizvodne linije, da se steknu nova oružarska znanja i nama trenutno najvažnije da se reda, a očuvat će izvoznike koji mogu u znatnoj meri da poprave trgovinski deficit u zemlji. Još jednom vas pozdravljam i želim vam prijatan boravak u najstarijoj fabrici oružja na Balkanu. Potpukovniku Milomiru Miladinoviću, predstavniku Upravnog odbora Zastava oružja. Dame i gospodo, poštovani učesnici svečane sednice Skupštine Zastava oružja. Povod za moj dolazak je dvostruk. Oba imaju elemente svečanog, međutim jedan ima i elemente radnika. A dolazim u ulozi čoveka koji je na čelu dela vojske koja ima najveće potrebe za vašim proizvodima, što je kao institucija zainteresovana i istovremeno, kao što ste već čuli, kao član Upravnog odbora Zastava oružja. Kad je u pitanju svečanost, koristim priliku da svim prisutnim ovde, a i onima koji nisu, čestitam jubilej, 151 godinu rada, kao što je već direktor to rekao, i nadam se da će ovi svečani trenuci da u narednom periodu, odnosno u vreme kad direktor Grujić treba da bude na čelu instituta, odnosno tima, koji će pokušati da deo problema propusta razreši u narednom periodu, biti uspešan. Kad je u pitanju ovaj drugi deo radni, želim da još jednom vama prisutnima i pripadnicima kompletne organizacije čestitam novog direktora i da kao član Upravnog odbora razrešim, odnosno pokušam u stvari da razrešim svaku sumnju kad je u pitanju način izbora direktora. Članovi odnosno Upravnog odbora bili i oni koji su prvi put, ja sam jedan od njih, predsjednik Upravnog odbora također prvi put član Upravnog odbora, bilo i oni koji su bili u ranijem sazivu, nije bilo pritisaka, ucena, niti bilo na koji način uticaja na našu odluku. Osnova za odlučivanje prilikom izbora direktora bio je program koji smo imali i koji nismo mogli da dodamo ili oduzmemo, već ono što je činjenično stanje što je tamo napisano. Ceneći programe koji su postavljeni od strane kandidata, opredelili smo se, uveravam vas ovde sve prisutne jednoglasno, za gospodina Grujovića, sa napomenom da on kao direktor u narednom periodu oformi svoj tim koji će, naravno, podrazumeva na njegu, odnosno pre svega vas, ali nadam se ja kao čovjek koji je, na čelu dela kopnene vojske i u interesu vojske, da budemo opremljeni sa najsavremenijim sredstvima iz asortimana vaše proizvodnje. Istovremeno, sve ono što ima mogućnosti i što može, ne bude samo na korist nama, odnosno vama, odnosno pre svega vama, da bude na taj način što ćete adekvatno sredstvo proizvesti i imati mogućnosti ga kao tako plastirati na svetsko tržište u vreme kad nam to uslovi dozvoljavaju. Za razliku od vremena koje, ne znam, 10 godina iza nas kad to nismo imali. U tom smislu, svaka vlada ima 100 dana na raspolaganju. Svaki komandant jedinici kad dođe ne može čarobnim štapićem da reši sve probleme. Ja kažem problemi ne u onom smislu da ih zna, nego govorimo o problemima principijalno uopšte, znači u firmi koji postoji. Znači niko ne može čarobnim štapićem sve to rešiti. Pustite direktora da odradi svoj deo posla. A ako bude trebalo, upravni odbor će biti uvek u situaciji da ako treba i da smenjuje, da stavimo u stranu drugu. Ali za sad apelujem na vas, odnosno na sve ljude iz kolektiva, strpite se, neka pokaže
iako na kraju krajeva vi znate šta može, šta ume, šta je to što će biti korisno za instituciju, šta je to što će biti korisno za sistem i rad organizacija, ali i države u celini. Miladinoviću, a sada dajem reč predsjedniku sindikata Zastava oružje, gospodinu Miroslavu Ristiću. Izvolite. Dragi prijatelji, u životu svake porodice postoje trenuci kao da ona poželi da radost življenja podeli sa svojim prijateljima. U životu porodice koja se zove Zastava oružje, danas je taj trenutak i zato su sa nama naši prijatelji, naši gosti i ja želim posebno da ih pozdravim. Prilika je danas da se setimo i odamo počast onima koji su gradili ovu fabriku. Bezbroj je velikana koji su to činili i ja ne bih danas pominjao njihova imena, mnogo puta smo to činili, ali bih hteo da se setimo i odamo počast onima koji ugradiše sebe u ovu fabriku, poklanjajući joj ono najvrednije što imaju, svoje živote ili trpeći velike patnje zbog toga. Setimo se danas onih koji 1893. stradaše u velikoj eksploziji koja se dogodila. I onih na samom početku rada ove fabrike koji pretrpeše strašne muke poprskani livenim gvožđem. Ili onih iz 1908. koji stradaše i ugoreše u velikom požaru tada. Odajmo počast i onoj maloletnoj deci koja behu iznurena teškim radom u ovoj fabrici. Naravno, setimo se i onih koji se odričući lepog života 1953. donesuše odluku o proizvodnji automobila. Setimo se i poklonimo se i onima koji napraviše prvi bunt radnika u ovoj fabrici 1856. i onih koji organizovaše prvi štrajk 1876. Prilika je da danas svima njima kažemo hvala. Dala je ova fabrika mnogo ovoj Srbiji. Setimo se samo prve zanatlijske škole, prve bolesničke kase, radničkog fonda, osnove za zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje. Dala je, a za uzvrat nije tražila ništa. Danas je pred nama težak zadatak koji radimo u ovoj fabrici. Da dokažemo da smo dostojni svojih predaka. Složit ćete se zaista pretežak zadatak, ali se nadam da ćemo uz pomoć naših prijatelja da uspemo. Želeo bih da kažem onima koji nisu imali priliku da osete zadovoljstvo rada u ovoj fabrici. Čast je biti deo porodice koja se zove Zastava oružja. I na kraju završit ću rečima koje ja danas prihvatam kao svoje, a koje izgovori narodni poslanik Ilija Kolarević 1906. godine govoreći u Skupštini Srbije, a one glase: ova fabrika mi ne da mira. Sve vremenske, zar ne? Hvala vam. Na osnovu člana 49 statuta Zastava oružja, direktor fabrike doneo odluku da se povodom 151. godišnjice preduzeća za izuzetan lični doprinos i iskazane rezultate u radu dodele priznanja zasluženih. Radenka Radmilo.
Ili jeftinije zrakoplovstvo. Rezultate rada doprinos većem broju ljudi, posljedno da ima problema i teškoća da ste skupili ljudi izabere primjena broj ljudi koji će da provali na današnji dan. Hvala Bogu na vremena do 2104. godine, još 100 godina već imali i više, ali će se ostaviti. Znanje je drago zato što potiče od fabrike koja je lider u proizvodnji ove vrste oružja, ne samo na ovim balkanskim prostorima, nego na evropskim prostorima i svetskim. Na nama je zadovoljstvo što smo mali doprinosom ili jedan dali da fabrika nego i drži takvu poziciju. Ja vam se zahvaljujem, a ovdje je Sika. Idemo u Fabrički muzej Stara Plivica, a zatim ćemo se vratiti u ovu salu na jedan prigodan koktel. Hvala vam. Dobro. Bilo ko da kažete što je pozitivno, negativno. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Odjelamo. Čestitam. Dobro, bilo, dvoje, troje su dobili. A moraš prvo oficire da časti da vam daju pare. Mora da časti oficire da vam daju pare. muzeja Kragujevačke fabrike oružja, da poželim dobrodošlicu i da vam par reči ovde na početku, pošto nas ima puno, pretpostavljam, a ima ljudi koji su već bili u muzeju, tako da ću par reči ovde da kažem, pa ćemo onda proći i za drugo. I u svom nastavima i naravno naših tadašnjih vlasti doveden je šah Luki početkom 8. godinu kada je škola predstavljala i za Luke dakle, mesto gde su te vojne nauke bile verovatno najjače, a praktično znanje je sticao šah Lubrija i uspeo je da posle njega zakon o kontroli kvaliteta radi dobijanja kvalitetne proizvodnje bio je i morao za slučaj da uvede i vezani ugovorom i on sa slobodni odnosno na rad, ovdje je to sve krenulo 1854. godine, januara meseca. Sama. To je sve važilo organizacijski otprilike do 1862. godine,
kada je doveden za prvog ministra vojnog u savremenoj srpskoj državi, Francuz Hippolyte Montaigne, postavljen, tada je prvi put iz Ministarstva unutarnjih dela izdvojeno Ministarstvo vojno, doveden da organizacijski po savremenom evropskom principu organizuje vojsku ovde. To je vreme, inače, Blaznaca, koji je bio ministar unutarnjih dela. Decenija takozvani postrakuša je tako da 7. decenija puške se natvaraju i prazne. Dakle, sistemi su i dalje različiti, vrlo heterogeni. Najčešća je dipodni sistem, čak i u naslovu posrbljena i nazivana dipoduša. Posrbljeni izraz. Vlasti u srpskoj državi, obzirom da je ispunjen zadatak, ja bih vas ovamo, pošto su ovo samo trofejni topovi, idemo dalje da bi požuljeni, dakle, država nije više imala finansijske sredstva, pre svega za ubrzan tehnološki razvoj i za ulaganje u ovo. Inače, ovo je i prvi pravi industrijski objekat u ovom delu Balkana, pa i prvo pravo radništvo je počelo u ovoj fabrici, pa i Svetozar Marković po povratku iz Francuske, Švajcarske, dakle iz Evrope, sa studija, donoseći sveže, tada sveže socijaldemokratske ideje, dolazi u Kragujevac. Pored toga što je ododali strogu vojnu disciplinu, oni su naravno češće. Ja se izvinjavam za vaših neđeva, jer je rekao umetničko telo, da se viđa i različno toga da može da se kaže sigurno, jel? Kada je i razvinuo Crveni barjak samouprave, zapravo tadašnjima lokalnim izborima, 1875. pobedili su socijaldemokrate, poništeni su izbori, ponovljeni su 76. 15. februara, ponovo su oni dobili i praktično je došlo do isceniranja nemira i poništavanja i tih izbora. Bila 80. godina, jedna od najboljih na svetu, glavna mana joj je bila što je imala samo 1 metak, dakle bila je jednometna, a tehnološki brzi razvoj kada je u pitanju vojna tehnika ubrzo je dovela do višemetnih pušaka, tako da je ova puška 907. godine dobijanjem konstrukcije magacina od strane domaćeg konstruktora ponovo, Gojka Đurića, dobila magacin i od jednometne postala petometna i imamo krajem veka 19. konstrukciju prve ručne bombe, rađena za potrebe makedonskih ustanika, za Ilindenski ustanak, čuvena Vasićka, dakle konstruktor ponovo domaći stručnjak. Kraja 80. godina prestala proizvodnja artiljerije i ova fabrika će preraditi jednu vrstu, kažem, remontnog zavoda, municije će se raditi u kontinuitetu. Dakle, Balkanski ratovi i Prvi svetski rat, ovo su probe topova iz Francuske, odakle se prvo uvoze artiljerije. Kolinski mir od 13. godine. Uglavnom, ovde je se radila municija, pre svega streljačka, ali imamo i pojavu vojnog vazduhoplovstva. Prva žrtva vazduhoplovstva, ja se izvinjam, pokazujem prstima jer sam udaljena, hoću da nastavim ovde, Mihajlo Petrović je poginuo na skaku u fizičkom avionu. Dakle, vojno vazduhoplovstvo u Srbiji kreće za balkanske ratove u Evropu. Inače, za vojne avijacije takođe se radi podnošenje ili je to objašnja zavetnika ili je to organizacija ili američki ili francuski, tako ovako dva nemačka primjera. Prema tome, nemamo, tek ćemo posle Prvog svjetskog rata dobiti i automatski program. Posle Prvog svjetskog rata vrši se obnova zavoda. Otprilike da samo ova dva objekta nisu ove ovde i do nas više pravilnica, nisu stradali u Prvom svjetskom ratu, sve ostalo je urušeno, obnavlja se, objekti se obnavljaju do 1928. godine. Umeđu vremenu skupljena je licenca sada od Belgije iz Versala, jer je Nemačkom zabranjena proizvodnja oružja zbog gubitka s tim što ali naravno da sad da se vidi kako je ljudi morali da ova fabrika dobija se širi maglo i tako to je to postupno se izbroju, dakle
Snimim Plaška. Ti snimim Plaška. Zašto to kažem? Ovde je ligica bila do 1970. godine. Znači, sve tehnološke promene koje su se primjenjivale u fabrici zahtevali su promenu interijera. Ovo je jedino ostalo originalno i tu smo pokušali da ovako deskriptivno pokažemo zapravo kako je taj proces izgledao. Napolju imamo parče telinske pruge, 2 vagometa, ova elevacija je nosila rudu i uvek gore, od ozgo se punilo, ovde je tepao tepni lift. Dakle, to je tehnologija s kraja 19. Za Bosnu, tada su, kaže, pa je ovaj Hispano, je tako, ovaj PA Top od 20 mm ostao ovde i ovaj to mislim ne sprve. Danas, dakle, tu ostali pištolji, sportsko i lovačko oružje i streljačko. Ja ću vas sad osnoviti samo ako ima pitanja, neke procese, jednostavno koje ne možete da